Svako na ovom svetu ima svoju priču. 24-godišnji mladić gledao je kroz prozor voza, pa je na jednom vrisnuo. Tata, pogledaj, drveće se kreće unazad. Otac se nasmešio gledajući sa ljubavlju svog sina. A mladi bračni par, koji je sedeo preko puta njih, ispratio je ovo detinjasto ponašanje momka sa tugom i sa sažaljenjem. Iznenada mladić ponovo viknu: Tata, pogledaj, oblaci lete sa nama. Bračni par nije više mogao da se uzdrži, pa je jedan od njih upita mladićevog oca: Gospodine, a zašto ne pošaljete vašeg sina nekom dobrom doktoru? Nekomu sigurno može pomoći. Otac se nasmejao i izvratio je. I jesam. Mi se baš sad i vraćamo iz bolnice. Moj sin, ovaj momak kojeg ovde vidite, bio je slep od rođenja, ali mu je operacijom vraćen vid. On svet prvi put vidi. Svaka osoba na ovoj planeti ima svoju jedinstvenu priču i zato ne sudite o drugima pre nego što ih zaista ne upoznate, jer istina bi vas mogla iznenaditi.